ngay thatu zong zong te chi bai le be kule tun chuma po hian khovel boina chanchin thar langsar zual te kan ngai thlo le do na ni thupuya kan lu mai in nimin lama kan video kha ron zot inom le zau thina hemi chungchanga hian share thi kan ei tlem khop maya subscriber min du sak tak tak te ne na tangin thuziak chiar tur min ron pe inom thina chung ho ne na tanga kan don thu then khat te kan ron tar lang thin ani kha thu chiar tur min ron be thin te ne na lom thu kan soya ma se kan thulak nai ro rin tlak tak mani nge in kan share chian nge ni se aduam hle soita kangin nimin lama kan video khan kan share chian lem lo thil min lo thon kha kan lo tar lang maya min thon tu nge in source anei chian lem lo wangin kan delete le tamaya ni engpo ni se tun lai thu thar beng war thlak le ngai nom tak tak te intana ron ti chua zel hi kan tumber chu ani ti min shiat pui don nia US chuan karkal ta khan Israel hena abom apek thin chu ati topa hei hi Israel in southern Gaza Rafah ko pui alu chua a hlau wang ni in US senior administration official te chuan an soi US and Israel hena 2000 lb kg zakwale pasari bom sang khazari le 500 lb bom sang khalle zasari apek tum chu athul ri ani tin CBS news chuan atarlang Israel chuan US in Rafah bay atum narama civilian te himna ruam man na siam pu chu US duangin athilei thelo tia soyani zanlamai ro Israel chuan Gaza chipa mun then khat abeina ala chunjom renga Israeli force te chuan Egypt ne na in rina Rafah crossing poimo tak chuan thunun to bok Israel chuan tun haya Rafah le chevel naya bomathlak na sa Rafah hi entry point poimo ni in thotan ni khan Israel chuan Rafah khochak lama cheng civilian te chu in saseng turin alo ti towa Hamas fighter le an infrastructure te ti cheturin limited operation anei don atiani heti lai ve khian in ka hayom theinan le Israeli mitang te le Palestinian lungin tang te in thlengton ani theinan in biana kalpui mek zelania kairo khopuya Israel le Hamas ayo te chuan palai te kaltlangin in biakna an nei zui le don ani US din na chu Israel chuan Rafah khopui mi pui mak ta doi chuang om na le khoya ma tlan chian nei to chuang lo te om na major ground operation anei tur ani lo ti in White House administration official chuan a soya kan strategic consultative group format noya Israel nen Rafah civilian te humanitarian thilpoimo te engtiangin nge ti hlo thlin an tum ti le Gaza anglo takin Rafah khupuya engtiangin nge Hamas tilaka chet lakna ruam han na danglam in siam ti ani ti na soi bokani soi hona nei me kania kan ngai poimo te chin fel alani lo Israeli leader te chuan operation nei nge antuma alan wangin keini point film khur takin Rafah beinana man thei tura ngai ral thuam te pek zui lo kan ti ani ati boka kan thlir non nuwa karkalta ral thuam kan thon to chu kan thul le lai lo ka ral thuam 2000 lb kg zakwa pasari bom sang khazari le 500 lb bom sang khale zasari te chu kan peri lawang abik takin 2000 lb bom chuan ngong na tak anei thia kan ngai poimo le zolani heng ral thuam te hi pek zui tur ani le ni lova tutluk na kan la siam fel lo ti in tarlan ani bokani North Korea propaganda master Chin Kim Ki Nam chu kumsom kwale palimi ni in nilai ni khan athi ti in North Korea state media chuna tarlang kum upatang ni to in taksabung sangsanga fel lo oma wangin kumsang ni som ni le pan hi atang khan enkol to ani ti in official KCNA chuna tarlanga North Korea kum tam tak propaganda lama ho tulu ni in chumai ba ka ruling Kim dynasty te personality cult om theinana ruam han na siam bertu ani bok North Korean leader Kim Jong Un chu ani lai ni jinglama vuina telin veteran revolutionary chu sarkar ta na athi thlenga rinom chu afakani ti in KCNA chu an atarlang bok South Korea Yonhap News Agency thung chuan Kim Ki Nam chu Nazi Germany propaganda boss Joseph Goebbels dot chu isoi charchar chuan thudika chuak mai ti mantra kalpui tu nen akai khin thung Kim Ki Nam hian ruling patriarch a family name in nang nei ma se thisen zom puya nei lova
Kim ti chu North le South Korea ming common takani kumsang khazakwa somruk le Parukhan Deputy Director of Pyongyang Propaganda and Agitation Department na athoka Kim Jong Il tuna leader ni me Kim Jong Un ne na in him na mania anua he department hian kol zui tani Kim Kinam le Kim Jong Il kha anin kom nge le nia soini in media report tam taka chuan drinking buddies ti in an soi kumsang khazakwa som Sari Khan State Mouthpiece Radong Sinmun newspaper enkol tuata na ruatania anua North Korea founding father anga ngai Kim Il Sung chu North Korea history a adin munturu taka da ani theina na malatur le Kim Jong Il leadership tinghet tura malatura ti ani ti in North Korea leadership watch te chuan an soi Kim Kinam kha North Korean official claim te South lo chun jing ami ni in South Korean President Hui Kim Dae-jung kumsang ni le pakua thita buina telani kumsom tam state political slogan roman tu bera tangbokin media le publishing operation lama ainrol thuk hlea fine arts lam thlengin ainrol vekbok propaganda lam thiam takni in chu kumsang ni le pakhata Kim Jong Il thi thuda khadalang chiang hle tia soi ania Kim Jong Il thia wangina pa Kim Jong Un kumsom ni vel kau pa chu leader atana da ngal angai boksia kan party in revolution kan sipai le mi puite Kim Jong Unan fingtaka kai suenan hoya mason na hi helayat engthil mai na dang theilo ti in Kim Jong Il thi nu loka KCNA report chuna tar lang ngala Kim Jong Un kai suenan hoya kan lung chiat na te chu chakna le hoi sen na letin harsan na kan paltlangang ti in report chuna tar lang bokani kumsang ni som panga khan state media thalak ti chuwa Kim Kinam khati laya kumsom riat vel ni to chu military official te nena Kim Jong Una thu soi an not lai ti chuani kumsang ni som khan an ha chol sanin Kim Jong Un unaw nu Kim Yo Jong nena thu nei na hlan chonga ma se public event ranga lain lan rangin Kim family te nen inzom na thatak an nei reng bok Kim Jong Un point Kim Kinam chu kum tam tak chung chu propaganda position poi mo bera ada apa ang bokin Kim Kinam kha ring ma in nga na mangani ti in Rachel Lee senior fellow US based think tank 38 not program chuna soi Lee chuan Rodong Sinmun chuan nilai ni khan front page pum chu Kim Kinam thi na kai no in ano khat veka chu anja zelan tirna ni atibok Leif Eric is the Siola Yuha University professor chuan Kim Kinam thina chuan North Korea propaganda era atop ti alantir tina soi Pyongyang regime Korean Peninsula le apialam thlengaro puitaka lantir tlatuani ti in asoi bokani Russia leader Vladimir Putin chuan May ni Saria Tangkhan kumruk chunga tam president ni na achel leta kumsang khazakwa somkole pakwa acting president ania Tangkhan Putin chuan Russia chu herdang lam vekin ama chau chu thunei tuanga in chuin politics thila ama el phatur te chu rabbet vekin le independent minded journalist tepo rampona tlan chelo theilova siamin che talani athunei na aturu ema wangin Ukraine run chungchanga po khovel ram dang ten ante theidon loti le shrek na nasatak an tok don ti official ten an threng chungin nial ngam anom lova chumi pialama Russian sipai sing tel ten nun na an chan pha to ani tuna thunei na pummam le don nuwa ingtiang chen nge Vladimir Putin chuan chet alak don ti chu inrin siak me kania Ukraine in dona kalmek chu ngai ven ber tur pakhat ni in Putin chuan in nu hiam tumna emo engma lan tir bok hek lawani Ukraine in dona hi Putin a political project poi mo ber ani meka engma in thlak dang lam om aring lova chu chuan eng kim hong thungang ti in Brian Taylor Syracuse University professor le Dakota Putinism ti le khabu ziak tu chuan Associated Press tena an interview na soya Ukraine a Russia in dona February thakhan Putin chuan thu soina ne ya Moscow in Ukraine thil tu manei chu athilotling don tia soin kan sovereignty le kan khwale tuite himnan chuan engpo kan tiang ati Russian sipai te chuan ramzau takla to in kongsang sanga mason na an nei na sa ni atibok ma se chu wang chuan le lama lo om tur thu soin ramchunga project kalpuina turte education reform siam na turte welfare lam le re theina sutkian na sumhan turte chu
lak penin omdon lo thei lo ti in darkar ni jet thu soina aneya asoya Putin ngai dan chuan Ukraine chu Russia ram ni in engti kong point in la sang thei lo ni in Ukraine chu Russia thazar hnoya lut tur ani ti ani bur mai ani Ukraine in dona chu tun din huna to po ni se Russia chuan tuna Ukraine ram achu sakmek te chu lua hlen atum burboka chu tak chu European ram te hlau ani thunga Putin chuan Ukraine au pani chuan abak lak zel du in Baltic emo Poland te po arun le du mai an ring ani Putin hi ambitious ema wangin sum tam tak seng in Ukraine a lo tinna achang ani nga chuan mundang po lak tumin abele du nge yang ti in Stephen Walt Harvard International Relations Professor chuan Journal Foreign Policy Asia ka chuti rual chuan tuna Russia aram lak chin bak chu asum le pai sen so aturu ema wangin lak bel zel tum lo na po anei thei thawani atia thil chiang tak chu Ukraine in do na to phuna meu chuan Russia chu in do na ma chon le mai thei din huna ading don chuang lo atibok ma se chu tiang chu thleng lo thei thawani ti in Maxim Samurovkov Carnegie Russia Eurasia Center chuan soithungin Putin hi ti a tin om towa Moscow hi mani le mani in ti chel thei ani tina soibok Samurukov chuan Putin a kumupat na chuan adjustment po a khoi thei ti bokin kumsom sari le pakhat ani towa a kumupat to na chuan athutluk na siama om zathuk takane ani hun nei rei to lova in ngai na chuan chiang takin Ukraine run tutluk na siam tirani tina soi new power dynamic apum puyala kin Putin chuan hun dang zongai na thunei na asong het to lo zok tia soyani Russia na theina te chu hun dang zongaya langtlang ani towa Kremlin chuan thutluk na asiama reng thleibik nei ranin thilakal vek to ti in Samurukov chuan asoya Russian political elite te chu Putin thupe ken ko konga an nem towa akhovel thlir dan anjom pui dana po an nem to ani atia Putin chu zan khata tu chevek theidin huna ading reng thoba kumsom thum kalta a Soviet tluk che tang thodin huna khan ading reng atibok Putin chuan khothlang ram te ai lo na chu kalpui zel don boka February thla a thu soina aneya po khovel ram dangdanga antiang thobin Russia la ka po che la kan duwa kanrama lungoi lo na thlenin chung lama tanga minti chaklowan tumani ti in khothlang ram te adem na lo soi to ani Putin chuan khothlang ram te chu Ukraine an thlop na wanga huwa ani ai ma in Russia moral fiber ti chet tuma angai na chu aturu jok bokani Koshan le opposition te Nikum Khan Russia chuan LGBTQ le movement dan po na hnolin extremist atia Russian official te chuan Russian Orthodox Church te clear na chu Western influence kal zela din chantir an tum thu an soiboka gender thak po khapani bok Russian Orthodox Church chu Vladimir Putin thlop bur an ni boka Putin kai soina hnoya Russia rama opposition le independent media anom lo tluka ngai ania Putin chuan Russia information space chu na sajoka athunun zuirin ni in chumiatan chuan sovereign internet nei tumin ma ala bokani United Nations chuan Myanmar a sipai ten thunei nan chan hnuwa tual chung boina chu ka wanga tlan chhia chu mi maktadoi thuman chuang to tia soi UN chuan sipai tele arm group sang te in beina anasa chole ta ka wangin tharuk liam ta chung khan hun himlama tlan chhia hi za somnga zetin an pung tia soi UN Resident and Humanitarian Coordinator for Myanmar chuan boina in zual lam apan chole wangin Anram chung veka himna zonga tlan chia civil mi hi maktadoi thuman chuang to ani ti in kumsang ni som ni le pakhat February thla a sipai ten civil sarkar thunei na an ne chu hnuwa ram chung hun tam taka sipai le sipai sarkar do dal tu te in kara boina chuaka mitam takin anin le lawan tlan chia san angai phani ati boina wanga in le lo tlan chia san zinga aza vevel hi Myanmar mar thanglama chin magu le Saka imbialami te annia chim chaklama mi nuai kwa velomin khothlang lam Rakhine State a mi nuai thum point panga vel anom bok UN chuan hun re tak ram chung boina an to wangin mi maktadoi som pariat point paruk vel chu chom dol nga in anom me kani atia ma se fan an don thallo wangin chanpui na thona konga po duangin ma an la theiloba chom dol na thona ta na summa moza ta tang hian
za panga vel chi an la dong ti atar langani nikum khan UN Human Rights Chief Volker tak chuan sipai te chu chom dol na thon lu amamo te nen thlenglowa dan saka apu ani Germany khopui Berlin Free University a Palestine ramthlop tu zirlai pungkhom te chu thole ni khan Berlin police ten an hnot dara Berlin Free University a zirlai nor hoi hot te hian campus chunga ria buk somni chuang siamin hun rei tak nor tumin anin buat saya mase Berlin police ten campus chu asan tur hian an hriat tirani University thu nei tu te chuan nor hoi hot te hi an campus atanga dor chua an tum thu soin hemi ma hian Berlin police te chuan nor hoi hot na mun hi an thlenga hun engemaw chen an thlithlai nuwa police te hian zirlai nor hoi hot te hi awrin na manga kaldar tura an hril nuwa ti lui na in an hnot dar nin an soi Gaza shipa Israel le Palestinian thlop Hamas te in beina chu ram sang sang in ka hai puang tura an ngen nuwa po la thun zom zelania he bang hian USA University zirlai Palestinian thlop tu te chuan nor an hoi hot ba ka Australia po University zirlai ten nor an hoi hot ve bokani Germany ba ka hian Europe mun sang sanga Palestinian thlopa zirlai nuar hian pung zela Finland Denmark Italy Spain France le Britain ate po USA University zirlai te hnungzui hian nor hoi hot ani to bok Netherlands a chuan Palestinian thlopa zirlai te nor hoi hot awanga boina chuaka thu nei tu te chuan miza somni le panga an man to thu an tar langani mun sang sanga zirlai nuar te hian an campus chunga ria buk swalin campus si an ria chil thina hewang hian zirna po a khailak pha hleani Israel chuan Hamas laka hne na pum hlum an chan theina turin Rafah an firfiak pol mi le sa la in kul te chu be ingei atum thu soin Rafah kho chaklama om civil mi te po in thiar chuak turin alo hria tir to a teng te po atir lut to bok Rafah kho chaklama an be pui thlang na tur chu hun thlan bik la ya le hun po du rei lo tur ni in an soya Hamas hobin ral thuam an tol lu na thin dan cha sak chu an tum berti an soya ni US chuan an che dan hi alo thlithlai reng don tia soi US hian hun rei to taka tangin Israel sipai te puina tur hi a peto thina thaliam ta mai po khan Congress chuan Ukraine Israel le an tho puiram dang te puina tan US dollar tluk le dingon som ko le panga National Security Bill a pass ani he pakesa hian Israel puina tur US dollar tluk le dingon som pali ada tel bokani Israel Commando 10 NTB an run thu Israel sarkar loading chuak ta tluka khovel mi puite nga event hi om theimi alawang an history te khu adik bi keme maya Christian ten le khabu thiang him kan nei Bible hi Juda te chanchin ziak na ni lali suwa wangin heng an chanchin zia na te hi kan lo trom pui ve theita alo mum mani Hebrai Bible hi amak dang nam maya achung thu ziak te hi thil thleng tak tak zia na ani ba ka thuin thup kot aum veka horop pakhat po zia mai ani vai chuan chung kot zong zong chu aboi vek don ani he hi pathian in Bible thumal khat kim lo ai chuan lelewan boral po aol zok tia alo soi chan chuani Bible tukpui che le khabu hi mishing te tan zia ve thei ani lova khovel mishing zong zong tlu le ding on sari chuang te hian kan fin na hi belkhom vek po nila kan ziak thei don chuang lo ani hetiang ania wang hian Bible ziak chong tu te hian zia mai an hlau maya ziak chong tur chuan abik taka train angai reng ani heng mi te hi kan la li suan nang ni le kha ziak tu te u tia asoi te khan ni pathian in Abrahama ako chu kha kum sang li liam ta BC sang ni vel ni tura ngai ania khatrang khan sarkar tam takin nuai chimi an lo tum to thina pathian nam thlan an ni miang maya chimi an he kin khovel mi fing berber le hausa berber te hi judan ha thak an ni zel zo kani hemi achian na chu tu lai hian khovel puma juda te hi nuai za somriat vel lek anoma Israel rama phei khu chuan nuai somriat vel an cheng meka an zinga tang hian Nobel Prize hi zanhi don lain an dong to nia mole anu naw Ismail thakal zel Muslim zui tu nuai sang khal le zariat atang hian
mi paruk vel lek helo mandong tu hi an la oma khovel nam tai ma le fing ve tak Japanese ho hian som ni zet chu an hui ve to bok juda te chan chin hre chiang du tan chuan Bible chiar mai ni se Bible a zialan ni lem lo an history poimo then khatar lang tai la kumsang khazaria somria le pania Russia Emperor Alexander shi chuan juda te chu an ahan nek chep chana kumsang khazaria somkwa le paruka chuan Theodore Harzil chuan juda ten ram an nei na turatan ma aron la ve chanta sang khazaria somkwa le pasaria chuan Zionist khompui ma saber chu Basel Switzerland khopuya nei ania Palestine a ngei ram nei le dan turan duang chuak ngalani kumsang khazakwa somli le pariat me ni som palia chuan World Zionist Organization President David Ben-Gurion chuan zalen na thu apuang ta Israel le Arab war ma saber na zui ngal sang khazakwa somli le pakwa December ni som pathuma Ben-Gurion chuan Jerusalem chu Israel te khopui ani thu han puang zui ngata kumsang khazakwa somnga le paruka Swiss Canal chungchang wangin an hanin beilea sang khazakwa somruk le paruka nirukin dawan ti chu alo chuak lea sang khazakwa somsari le pathuma Yom Kippur war anti alo chuak le bokani magde mai chu hengin dona a reng hian atam jok le ral thuam nei tam jok Arab lam an tlom le duai mai thin hiani an han doron vaka an ne thei si lo an mangang tal vel chuan kong sang Israel sarkar cho boidan ngot an jong tangar ngara tuna kan soitum NTB muna Israel commando tenal lutuk taka an bache na po hi hetiang velin air chua ani chiang khop mai soita kangin khovela nammak ber chimral theilo Israel te hi le khabu magdang lamber Bible an chan chin chiang takin country a an history te hi adik big maya kan pathian Jehovah ham thlan te an ni Christian te ne na pathian thumun kan beho ringot po hi thlamuan na thamatlinga enton tlak an ni na chu an tang rual mai khuani engti khopa ti du da na tok ma se an chimit theilowa an chimit ngai hek lawang kan chiar fo sin angin sang khazakwa somsari le paruk jun ni som ni le pasari ania Air France flight 1392 ni tina athlodan pangain Tel Aviv atanga Paris panin athlok chuaka dan panga yangin Athens antuma passenger tam takan chuka mi somnga le pariat vel anron chuan belthung chungzinga chuan Singapore atanga local mi pali velan tela heng mi te hi pelo ta na thok Wilfred Bose Abu Walid Ali El Miari le nula ngat maibol mel sethin chorjet mai German mi Bridget te anni chundar som panhile minis somnia chuan an thlok chuak le tamaya fit sing thumles sang khata anin vor chho chi atia thom dang lam tak mai alom ta king kan soita kho khian pistol le grenade vidik chuakin pilot le passenger jani somni le pali te chu vau betin anaw ngal tuara a mei che berla chu thin cherap thlak tak mai hi ani le ngala perisa tum tu chu ram hlal tuk mai chu hun la ya real tu te nun ron lama khovel hrial hlo ber mai Idi Amina opram Uganda rama an hruai koi ta dai mai ani kampala tum hun an thlen hian judami an thliar ranga namdang chu an chuat a bik hlom ta ni Israel sarkar po amangang nge mai terrorist so chu an ram sang sanga an thian lungin tang te tlan chuanan thlona an hijack aloni khovel sipai thaber berle Israel commando te tan iota lo thut khomwan mai chi ani tami alo terrorist ho chuan pelo mi le sa lungin tang enge moza chua an ngia thu chuan puang chuak ta an hun bitiam aral vele juda ho chu tha an bauchan ta Uganda dictator Idi Amin ala chuan chumi den chen chuan khovela loin ti lar alo tum na samai le ngala juda saltang te ma khongai niom taksi hian trong me nei tak hian atong khum chen le ngala judami an thren te chung in tel khom chuan Israel sarkar chu terrorist so thil phu ti hlotling turin an lo nor na samai bok nen trong ka a in biak rim dan an ngai tua chung chuan commando unit te chuan brigadier don somron a howin chan chuadan tur an lo zir ta char maya rura pol
terrorist ho la chuan ram sang sanga an mi le sa te chu atur chuan Israel chu an vau piap reng mai boka Israel sarkar ho tulian Simon Peres teril ru po abuai map mai le sipai chakna han mangdon se kilometer sanga don laya hla ani si heng tang an chu ba ka hian terrorist policy nga ral rel tu ber Dr. Hadada chuan thona tan chuanan dollar maktadwai nga alo phut tel bok nen juda Israel commando ho chuan kan pe om lo e mai anan tingal ngal loma juda mi an thliar hrante hi som ko le pakhatan nia idi amina la chuan elsen tak takin han tong khum ve thina ma se hetia idi aminan lal ashot kwal vel chung hian Israel en thlatu mosat hoin allo bi thabe chara kong sang sanga in rem dan tur anan duan chin po chuan ti ngai na om talo rura pol la chuan an mi shen te chu tha chimi tumin an tin wai to mai si Israel sarkar tan du thlan tur dang om thei talo commando chu an tir chuak ta nge ani thuruk la chu anan vong thei em mai khopa an che chuadon zan hian defense minister Simon Peres pon asheve chu niamole mase German chanchin bu pakhat chuan Israel ho hian terrorist ho hi a chai khotlai mai ani commando unit atir ngei don ni dalang ti in an lo chu man tlat July ni thum sang khat zakwa som sari le paruk dar som panhile minute som nia chuan thlona an siam chu atirata ral run na haw tak ber tur le tu pa fa main anjin ngai reng lo turin sipai bungro phur thlona lian Hercules thlona rual chu khoiram raider main aman thelo tur khopa niama jet fighter ven chungin kilometer sanga don laila NTB Uganda pan chuan an thlok chuak ta hum maya Persian Gulf anti khu an zo thlatamai ni anan thlok niam khopa an thlona dul chuan tui azuk dek lo chuani an pilot te chuan du ngat se ngakwai chein sanga po an man teu theyang chu zandaru le minute khata chia Hercules masaber chu atum lu ta an hisab dan ain second som thum chein an tlai ani terrorist ho chuan muang le angain an loin thada hle ngala commando ho silai puak masabera chuan Uganda sipai santari panhi chu anan kap thal top phot maya commando ho in an bo zui ngala hetiang to chuan bulletproof korti velinom zia nei lo kap thiam le tuan ranga piang ani to mai Israel rura pol ho chuan silai ka an lo thiam zok ta siale an silai te hi atira silencer wa vek an ni tuna chuan Uganda sipai ho manang Russia siam chila ka ngai ta silencer point om zia nei to lo anin kap ta chuai maya terrorist pol lam chu an cheman ngang lo ani e lalber idi amina la chu kem ni khal dekha la chuan thil thleng engma shilawin amhuil boxia Uganda sipai thlona tum hun veng tu te chuan thilom zia hre in an ron kap let ve ta chot maya commando ho chuan mitang an khum khom na mun chu an batleng ta terrorist pol panhi hi an lo dinga ka chu an ron tum ve chiang mai mase commando ho chu an khan lo hle mai tang ho zinga chuan an tlungal thlor a tang ho chu an tre teng tung maya commando te chuan bokru Israel sipai kan ni e an tia chuta chuan an nula nun rong Bridget ti chuan Czechoslovakia siam pistol hi alo lek ve ara mase amet puak man ngang lo ani e he mei chenun rong tum tura ruat commando pakhat chuan uipui hur tinga tin a soi thin renga awoma chuan ngen mu han thun tlor maya chele tur om talo mei che hi ka kap ngai lo sin male ti in ain thiam lo le chuan an soi Wilfred Bros chuan thilom zia hrein AK-47 chuan juda mitang ho chu han clear khum hi an tuma silai chu alot ve nge lo ma se a mu sit juda commando pol ho chu angam ngang lo ani e mak ti mel jet thian ameng para atlu ve ta thlor mai ni hetian boila hian control tower atang chuan Uganda sipai ten machine gun in anron kap ta chur maya Lieutenant Jonathan anron kap fu ve ta chu ho chu bajuka lai puin anan kap dar ngal veka Jonathan ale amishen pani khat chuan thi ve ni om takani thum mi som thum tal thi tura in hisab kha an nia
hlim takin Israel rama an hol le ta ni khatia terrorist ho le Israel sarkar indor na bela khan idiamina khan rem le rem lo hian aloin rol chen khania Israel le Uganda anin kom nge lai khan Cornel Barlip nen hian an lo in chian thaman le maya anan in dor ton vel tangeya Israel lam khan an lungin tang then khat te kha chu tur ni om tak khan anan lang kwal vela chu hun lai vel chuan Barlip hian amina hi lo ba phone chen maya heng hi musa tho ten hun ti khotlai na na an lo ruwa man vek hi alo ni oma khatia NTB an barun zo lo hole te Israel mi puiten hlim lutuk zuang tortora an lo muwa vel lai khan Barlip hian aba phone le ta ni hello president em ni o ka biak o nie in sarkar chu lungin tang chu turin lo norm han mo na samai ro in nep kwal vel hun to lo Barlip chu ti tur mo amin o chi tu tur ni PLO mi le sa te hian voin lama tha chi mi vek an tum to ani Barlip chu ti ani chuan an chunga in lo that to na zong zonga kha lom thu kan soe ti in anin biak na atopa amina mu hil kha asipai tu ma in kai tho ngam lovin thilom zia an lo sil ngam lo alo ni anu dewa ama amina zok chuan Barlip ha churan beta tra o deu chom hian eng ti chiang nge hetia ka sipai te minron ka lum sak mai aron ti pur maya aral thuam chuan vor Russia siamin do thlo na rual khat hi tu te kut hle emoni hian an lo wa hal chiat sak vek mai ni turani a thon deu thoa petu Russia hian a pele du don der si lo aniang artal aya mishing tal nuam ti chi tan chuan a thin rim thlak dan tur zia chu ngai ruat thiam chi po ani lo hial zo kang anua aron phone le a chuta zet chuan Barlip in commando ho te che dan chu anal ngei mai ti in aron fak phota a in soilung puam thin rima ao te chu a trial bom kholo na sangei mai iweno ka king don cheu in thil ti chia thi avain in rul vek turani ti in a in show sana samaya Barlip chuan bezui du lovin phone ada ta ni tin thil mak deuh mai chu tun kum zapi som ni le pakhat na kan chuang kai fel ora America in Israel tandrum rut mai president an nei ta zela Israel la chuan akum khothua nama chiang ber mai PM an nei mek boka theipui kung chu a chor no ta ang khop mai tu lai hian hama so nen anan noi le deuh hleka Iran nen po anan in ngur deuh chur chura Israel thlapang haunan America chuan indo thona pur long lian atir ta bur mai sia Russia China tiang reng velin an lo soi sel te chu thosi se tluka po an ngai der silo hanin do chia ma se Iran lam hi an tom zo ke chuan karing tlatani